maze kabisa rwose kuba twambara amata. Birumvikana rero ni mu gihugu cy'u Burundi tugiye kuba dukurikirana amakuru agiye atandukanye turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwayo. Angira ngo ku munsi w'ejo nibwo twakiraga drone itubwira yuko ikijyanye na CNDD FDD ishobora kuza kugaragaramo by'umwihariko ibintu navuga yuko atari byiza. Tumaze iminsi twumva korogana hagati y'abitwa ba Reverien Ndikuriyo ndetse n'abagabo banda kugarika. Aba ni bamwe mu barugwana shyaka bakomeye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Njyanwa ibi bintu tugiye kubyinjiramo, ariko turaza kwinjira dusuhuza abantu benshi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka kuko badukurikira bari mu makorine agiye atandukanye, badukurikira bari muri korine Mujejuru, badukurikira bari muri korine Mulangala, badukurikira bari muri korine ya Kinazi, badukurikira bari muri korine ya Tongo, badukurikira bari muri korine by'umwihariko zigiye zitandukanye. Tubasanga Bubanza, Kirundo, Gitega, mu gisagara cya Bujumbura bariyo 5 turasuje. Ariko kandi rwose nyamuneka tubaye n'ikaze hano kuri Duniani Kote TV cyangwa se TV Duniani Kote muri rusange. Turaza gusuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, Kude Chapeau Kigali mu Rwanda, bari Kampala muri Uganda, bari mu gihugu cya Tanzania, bari Malawi, South Africa ndetse bari za Zimbabwe na za Zambia. Tubahaye ikaze ku mugabane w'Uburayi, tubahaye ikaze by'umwihariko kuko badukurikira bari mu ntara ya 6 diaspora, badukurikira bari muri Canada, mu Bubiligi, mu Bufaransa, barahari cyane. Tubahaye ikaze by'umwihariko tubikuye ku mutima. Muraza kunyemerera tugaruke kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko tunaze gushinga agati ahantu bita Uvira. Ubu tuvugana Uvira yamaze kuba ibindi. Mu minsi ishize M23 yabari ahitwa za Gatogota ndetse na za Ruvunge. Iyi ni imisozi icungamye umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira uri mu byago ubu tuvugana bikomeye cyane, kuko ni umujyi by'umwihariko ufite aho uhurira n'igihugu cy'u Burundi. Ni umujyi uhererekana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Murabizi Red Tabara iri muri Sud Kivu, Red Tabara iri muri Sud Kivu. Iyi Red Tabara irwanya umurwi cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi. Mu gihe Uvira yaba ibaye cut off M23 ikasigarana, murabizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kiraza gutangira guhura n'umutekano muke. Ngira ngo genda ibi tugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo. Muraza kunyemera tubikomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tubive imuzini muzingo kuko muraza kunyemera nk'ubu tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ku witwa General Prime Niyongabo mu kanya gato gashize amaze gutegura icyitwa inama by'umwihariko y'abajenerali mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari inama igiye kuganira ku kijyanye n'umutekano muke cyangwa se ugomba kongerwa no mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka mu gihe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Murabizi hamaze iminsi hamenwa ibikoresho by'Ababirigi, bikaba ari ibikoresho by'umwihariko birimo biraza uko bwije nuko bukeye, bikomeje no kugenda byifashishwa mu buryo navuga yuko ari ubwo kurwana bafatikanyije by'umwihariko nizi FDLR by'umwihariko bohereza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo murabizi yuko indege y'Abarundi yarasiwe ahitwa Lungu. Ese ibi bintu murabizi neza? Ubu tuvugana n'amakuru yemeza yuko za ndege zo mu bwoko bwa kamikazi zimo ziraza mu mujyi wa Uvira, ariko izi ndege nazo bikarangira zirashwe muri rusange. Ngira ngo byose ugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo. Muraza kunyemera tugaruke muri CNDD FDD. Iri ni ishyaka riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse riko butegetsi. Ubu tuvugana na n'ubu riracyahangana, riracyakozanya ku rwego hejuru. Bamwe bati turaza kuyoba, abandi bati ntituribuze kuyobora. Ibi nabyo turaza kuba tubiva imuzingo. Turaza kugaruka kubikomeje kugenda bivugwa. Uwitwa General Neva ati ntibishoboka twebwe nk'umurwi wa CNDD FDD turaza gukomeza tuyobora igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu ari kugenda yigamba ndetse anagarukaho bishobora kuza gutuma abitwa banda kugarika, bishobora kuza gutuma abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyabanga mukuru wa CNDD, bishobora kuza gutuma abitwa ba Agathon Rwasa batavuga rumwe n'ubutegetsi, bishobora kuza gutuma abitwa ba General Bunyoni bari mu magereza bahaguruka bagatangira kwibaza kuri ibintu uyu mugabo akomeje kugenda atangaza nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kugenda rifata
icyitwa by'umwihariko ubutegetsi cyangwa rikomeje kugenda rifata icyitwa ibibanza byinshi kugira ngo bongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi birimo biratera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura muri rusange. Turazana kubyinjiramo ngira ngo muraza kunyemera tugaruke gato ku makuru agiye atandukanye. Hari n'amakuru yabaze kugenda amenyekana ku bijyanye by'umwihariko n'icwa ry'abasirikare by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bapfira mu ishyamba rya Kibira. Turaza kuba tubikomozaho, muraza kunyemera dusimukire ku bitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibitangazamakuru nk'igihe, hari ibitangazamakuru rwose bikomeje kugenda bigaragaza yuko rwose ibintu bitameze neza mu gihugu cy'u Burundi. BBC gahuza muryango hari ibyo irimo iratangaza, nabyo turaza kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo by'umwihariko muri rusange. Muraza kunyemera tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ariko nimba utari wakora subscribe, icyo usabwa natindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka twiruke cyane rero ibi bintu ngira ngo tubyinjiremo dukubite tubangura mwa bantu b'Imana mwe. Ariko uyu munsi muze kumbwira ukuntu amashusho muri kuyabona, nshimira kabisa bataramu bari ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo ngubwo ubundi kwa kundi bavuga bati hari igihe umuntu agera mo hagati akumva hari ikintu amaze gushyira mu nda. Nanjye numvishe yuko hari akantu maze kubahereza, ntangira kugenda gake. Yes, ni ukuvuga ngo rero hano nabohoze mbona ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda nabyo hari ibyo bitangaza. Ngira ngo tumaze iminsi tubona ikijyanye n'iyamamaza cyangwa se no gutangira kwamamaza abarwanashyaka mu gihugu cy'u Burundi. Nabyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ariko mwamaze kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga wazo ku masezerano y'amahoro arambye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu mwabibonye neza? Ibyo bintu mwabibonye neza nyamuneka. Ni ukuvuga ngo rero ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gushyira pressure ku gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikaba byakomeza kugenda biba bibi cyane muri rusange. Ngira ngo tunirukanse cyane, reka duhita twikomereza kuko nabona ibitangazamakuru byandikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu kidasanzwe byanditse uretse imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda ivugwaho. Ubu tuvugana abantu bari ahantu bita Masisi ku zone, abantu bari ahantu bita hano za Myanja kwa ba General Kagiri, abantu bari ahantu bita hano za teritwari ya Rubero. Aba ni bamwe mu bantu by'umwihariko bakomeje kugenda bumva imiripuko ku rwego rwo hejuru, bumva ibyitwa bya Nyamugigima, bumva icyitwa rwose amasasu menshi. Ariko n'umundi ibintu bimwe M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ize kuba bishyira ku murongo. Ariko ibi ntago ari nabyo byatuzanye, ahubwo reka tubanze gato twinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyacyo kugeza amaginga bikomeje kuba gateranzamba kanyira wa nzamba. Ariko duhere hano za Gitega. Ni Gitega irimo abayobozi benshi, ariko kuba aba bayobozi bari muri Gitega ni bamwe mu bayobozi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa Neva yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027, dore yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi aribwo ateganijwe. Ibi rero birimo biraba ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma rwose nyamuneka abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se bamwe mu bikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahaguruka bakarwanya ubutegetsi bwo witwa General Neva. Kuko yenda tugaruka gato nko ku uyu mugabo bita ni Reverien Ndikuriyo, uyu abarizwa muri CNDD FDD ariko navuga rumwe n'ubutegetsi. Tugaruke kuri uyu mugabo bita Ndakugarika. Tugaruke kuri aba Agathon Rwasa,
aba ni bamwe mu bagabo batari indani muri CNDD ariko nanone batabona vuga rumwe n'ubutegetsi ndetse bahora banakora ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi wagaruka ariko ukagaruka havuyeho ubutegetsi buriho hagiyeho ubundi butegetsi bugendera mu nzira ya demokarasi kuko nimba twibukiranya neza muziki ubona Red Tabara ibarizwa mu mashyamba by'umwihariko ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi itangaza ko ikijyanye n'umutekano mu cyaro mu gihugu cy'u Burundi cyamaze kuba ibintu by'umwihariko bikomeye cyane cyangwa se bitari byiza. No kuvuga ngo rero ibyo byose twabikusanya twashyira mu gatebo tukabona ari bimwe mu bintu bishobora guteza akaga gakomeye. Ikindi kandi nanone uyu bunyoni uri muri gereza, amaze igihe kitari gito by'umwihariko ari muri gereza aho arimo aragenda rwose akurikiranwaho ibyaha byinshi. Ni umugabo bashinza kugerageza gutera kudeta igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 muribuka kudeta yageragezwe. Iyi kudeta ikageragezwa bavuga yuko bafashe radio ndetse na televiziyo ariko nyamuneka iyi kudeta bikaza kurangira yanze. Uyu bunyoni ibi ni bimwe mu bintu ashinzwa ndetse n'indi kudeta by'umwihariko imaze nk'imyaka 2 nimba nibeshye nayo igeragezwa hano mu gihugu cy'u Burundi itarigeza ica mu mucyo nayo bagenda bashinza uwitwa uyu mugabo ngo ni General Guillaume Bunyoni bavuga yuko rwose nyamuneka ibi byose abyisha inyuma. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu birimo biratuma uyu mugabo agumishwa muri gereza mpaka aho General Neva yongeye kuyoborera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe uyu mugabo yaba avuye muri gereza bivuga yuko bigendanye n'imbaraga afite muziko yigeze kuyoboraho Police Nationale y'igihugu cy'u Burundi abigendanye n'ubushobozi afite n'uburyo abaturage bamwubaha avuga ari kijyana mu baturage ngo birashoboka ko ashobora kugena ku byo abaturage bashaka akagira ibyo basaba noneho akagira n'imbaraga zo kuba yakora ibishoboka byose by'umwihariko agahangana na General Neva mu matora ateganyizwe. Kandi mu gihe umugabo yahangana n'uwitwa General Neva biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi by'umwihariko ahita bwigarurira. Biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi ahita bwigarura muri rusange cyangwa ku buhanga bw'ibyuma yenda bakoresheje uburyo bw'ibimenyetso baze kugerageza kutubwira ku minota kuko hari iminota tutarenza buri yegeze nko muri 15 gutyo mwabantu b'Imana mwe dusa nkaho tugize gute dusoze. Ariko reka twikomereze by'umwihariko tugende twapudetinga abantu by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tubabwira uko twaswa ihagaze tugaruka ku kijyanye n'imyiteguro cyangwa se imyitozo hano mu ishyamba ry'ikibira ikomeje kugenda itangwa. Tumaze igihe tubabwira FDLR tubabwira Imbonakure tubabwira abanyamurenge batwarwa mu gisirikare ku gato tubabwira ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe kugira ngo banabona abasirikare boherezwa muri RDC. Ibi byose hano mu gihugu cy'u Burundi birakorwa ariko nanone bikaba bimwe mu bintu by'umwihariko navuga yuko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. No kuvuga ngo rero imyitozo imaze iminsi inaba nayo yatumye ku munsi w'ejo abaho deployment kuko nimba twakurikiranye neza hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3 ababoherezwa ahitwa Uvira ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakaba namwe mu bashobora kuza kwifashishwa mu gihe habayeho igitero kizasarambwe by'umwihariko mu gukuramo uyu mujyi wa Uvira. Murabizi yuko rwose imbunda zose z'abarundi bamaze kuzitereka muri uyu mujyi kugira ngo M23 idakontrola uyu mujyi. Baravuga bati mu gihe abitwa ba Kiropapa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga bati mu gihe abitwa bazowa narifa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga mu gihe abitwa ba Colonel Munyakazi baba bari muri uyu mujyi. Uko byagenda kose natwe bashobora kutwihimuraho kuko ibyo twabakoreye guhera muri teritwari ya Masisi mu misozi ya Zabwiza barabizi, ibyo twabakoreye mu bice bya hano muri za Nyiragongo barabizi, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rucuru, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rubero, muri teritwari ya Warikare, byose baravuga bati n'ubundi mu gihe baba bafite umujyi wa Uvira bashobora kugira gutya bakaba bahita babitwishyura noneho bakadukubita natwe ikitwa surprise. Ugasanga ibyitwa bya Nyamugigima ya milipuko y'amasasu itangiye kugenda igirana mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga abaturage barahunga. Akaba ayo mpamvu rero ikomeye yamaze gutuma nyamuneka uyu mujyi wa Uvira inkingi za mwamba zose z'i Burundi bazimanwamo ndetse amanamaterana mu gihugu cy'u Burundi abarimo ba General Prime Niyongabo bagakora buri kimwe cyose kugira ngo ibi bintu baze kubigendamo neza. Mukanya gato nabone gashize munyemerere
mbabwire inkuru imaze guturuka ku muhanda Gisegi Bakti ni hano muri teritwari ya Nyiragongo. Ngira ngo ni inkuru nagerageje guhabwa n'umutalamu ubarizwa hano rwose mu misozi y'amabere y'inkumi. Rwose yagize gutya yikoza mu ibaba rya wino, byari ku isaha y'isa 3:00 igera kuri 20. Arambwira ati mutalamu bwana Moses ati nazakatanya mazaba FDLR zajyaga zigira gutya zigakora ikijyanye n'ubusahuzi. Cyafite inyemeri y'ibishyimbo bakamubwira ati turatugabane, afite igitoki bakamubwira ati dukurira amabe hangahe, uwanyu afite ibijumba bakatubwira ati dusigira umutanduko. Izo ngizo rwose ngo uwitwa Ekotango ndetse na Twayisiwe Jimmy Bolingo bakoresheje babasore babo bakunda gutega ambushi zidasanzwe ngo bagize gutya rwose ngo barangije barazikubitanga duyi, barangije bamwigizayo, abenshi bahasiga ubuzima. Bishatse kuvuga ngo rero umuhanda Goma Rucuru hano ku mabere y'inkumi ahazanga Giseki Bati aha muri teritwari ya Nyiragongo ndetse no muri hano mashyamba hose ikitwa FDL bakomeje kugenda bazimaramo muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma by'umwihariko ibintu bigenda neza. Cyangwa ku buhanga bw'ibyuma